so far as oba solid wo beto no mama and na social media baby YouTube Facebook oba ho oba ba be kan the won any the any match na wo as a man of God or no eso ye matured oba betumi atena wade as 30 years passe na me kwa wade 30 years kwa ma enya pin kura ma enya bi da eso no wasidan e ma enya pin da ebinom enti ase Kofi Oduro that's a so feature Abosom na yele e ba ho betonyo na program abase ya fafon na freno minu ya BBC na ekọ BBC na ekọ daka woni na kasa daka woni na hyiampu na yefe daka bibi owa na waka bai Kofi Oduro ye hwehwe nimu wo Ghana ha Kofi Oduro pese Ghana fo nyina mu so no ne so fo ka no kore Mishashe we ase afana nyina I hope say nyame adom obia eho eye se ne meso me hu wontin yia meti enkwami me da ba de ase eso de mekra ashempam show subscribe to the channel for me na mo share videos na across all the social media platform so ever Emma University Foundation Queen and number no na eda chiponese no ene na me bawura nsense mo ne trend issues ne de ne abetu eya na no de so for me be say too eye osofu chira Abosom sensem ni ne yiri nsensem ya no eye chira Abosom no chese e wasofu no mo Ghana how you eye Kumchacha so edi na no abetu omsem no ebi ene eye ene ne ubetie tie na wuntie ne mbo we na wa hu nipa me pen ho ha pese be kana se me ye osofu Kofi Oduro no so nsensem ya odi abetu edwa Kumchacha se tama ne yiri jai ni kunu asori ana onko asori ni nyina ne owotie ubetie asori ye revenue se Kofi Oduro asori na okwa ba be ka chere echi Abosom esenye oyo Abosom ni ofinya na Kumchacha se na wo da bi o senka ye sofu papa nka o senka utimi sofu amasem ne ye de be e ma wontika onu oba ni bibi ya nka ba bonten ma be ka so munye ne se na se munye ne se na munye ne se mu beduru eche na se munye ne se mbeti na wentimi anye sadi onye ne de oba ebe ka se ye ne echi Abosom se munye ko na menko tie ensem na ne ye ba sofu donko e wa ha so far as oba solid wo beto no mama and na social media baby YouTube Facebook oba ho oba ba be kan the won any the any match na wo as a man of God or no eso ye matured oba betumi atena wade as 30 years passe na me kwa wade 30 years kwa ma enya pin kura ma enya bi da eso no wasidan e ma enya pin da ebinom enti ase Kofi Oduro that's a so feature Abosom na yele e ba ho betonyo na program abase ya fafon na freno minu ya BBC na ekọ BBC na ekọ daka woni na kasa daka woni na hyiampu na yefe daka bibi owa na waka bai Kofi Oduro ye hwehwe nimu wo Ghana ha Kofi Oduro pese Ghana fo nyina mu so no ne so fo ka no kore bai sabi tawo preach na wo tie mu a na wo hwihwira enjire preaching say ye hwihwira ne preaching dia ka ponche koye Archbishop say ye hwihwira pa say ye Kofi Oduro hwihwira na ka ponche Archbishop ana wo preach na tiam ana tie na fifure tewa e fifure ni bi wo wa miminim asofo minim ya wa asofo bebre wo Ghana ha so preach na fifure tina ebi ya petition fifure ebi nim di ye Guinness na ebi di ye bia na ebi kura di ye wi ye di fifure ntie ba bebre wo wa o di ye wi ni petition eti wo begina property ye tie na tie enu nta se wo ye best preacher ya ke wo bia wonim preaching ba akokora Kofi Oduro ya Kofi na se de Bible meminim memetumi di Kofi Oduro atrance teaching the Bible to say obi a wakọ Bible school esa Ghana fo nyina akọ ababem ediba attention service when me ko apostle don ko na me na wadwetwe nkomo se no nto yesofu edi na dwenhwere e won sensem we ho eni se so fo don ko me ni aba ne de ni abeto ono so aya semo Ghana mo ne mo ho ne mo nsem Ghana sisi a ya ni asofo a ye wo Ghana kura ye pese ye kire se
Sa sofo ya wo kana sami Kofi Oduro. Ate na won sam bebre yo. Nyeti o meti no kasa de se no obi won to kwa. Emre meti na se oni ya sofo ba kon so agidin wa Ghana ha pa na otomane no otomane no oto ede a na omoje. Omo ye nipa adwuma na omo ye nyane adwuma. So na wo hwe se sofo a wonu asofo ne na yire nya asa. Na Kofi Oduro no wa yire. Owo yire, owo yire. Owo yire. Ya owo yire. Ana na yire so onto fo ana. Onu se wa sofo no be wa wo yire ntumi ntufu. Wa hai no ho to the sense na yire kura jai ada nyame aka bi a kira me na nyame afre me ense da mmoa ebi se sofo a wonu asofo anya asem na wote a wo yem be hyeso me te kira Abosom asa me yem hyehye me because obi a pese ogina magana nyina na osomo man no na ahotoba no na nsam sei no me te na me yem hyehye nti me kan bia ya me very careful na wo sofo wate wonu asem se asem si atu ni a ede nim guase eba ebe kan ya ni asofo nyina ede na sesa wo ye na according to Kumchacha no say Abosom yire no ko ne ho asori wa hwe wo se ensada ntwayi if se ye kasa obi oborofo sofo ye oborofo a Kofi Oduro no if se obi yire de so dwane be se ofi a ye mfa ne nka wo yire ho wo tere me kire na se so obi yire ekura bia o person de bo ne yire ana wo san obaye ni biribi na oba ne dimirika na obewura wo fi a eno nchase wa bewura wo fi enti fa ne kan wo yire ho wale ye nya ne sa eti se cha Abosom ne yire nya asem na so oba ne dwane bewura wa asori dem a okura be ye onwonwa opon ya no afra de so mame eti say na me had ni hu da surprise tenase na den eko adai ibi esia na wan kan kire so baba be sra ye na oba no wasem bia wa kan kire wa ka dabi papa ye nua ana osofo ye nua nti wo de waba me du be sie kakra na me ametu ana mo akọ na me na akọ sasa na be ya ne me nyina be ye fine na wotumi akọtena wa wale ase wantumi anya sa de we nyina ma wale na egu uwi aka chi obi so Abosom fo onhwa no hu ye no abide botechi no ye de boba Kotisi obi abogi se. Ye na asofo so bi nna obi de aba onso nka hu ne so onso chena ne de aba ade bi enu ani awie ye eni sa asofo a we wiase nyina kwa de aduro na ya asara aduro bi asa we wie ye pala edu ba bi a expire o wi anyeye what you say enti ebetom bi bi asofo bi a o ka obi asam no wo so wo de aba So odi aba ye hwe hu yi ye hwe wi abaso donko atwaje tibia da se etiensa fro na o ba wase papa Safu donko se bibia was find it even pala akra was find it ukoto se obi abogi se share na wasenso e de si odi emu mama chom subscribe to the channel for me na mo share videos na cross all the social media platforms so efa e ma makra wonder sene e san we share